network le ndaweni so unganayo mase uthi uyafika eruphutini angene so imoto bekuyiyona ngqo no driver kuyena ngqo but manje akwazi ukucheck nge-app yami ngoba angisamboni ekhansini kodwa sengithathile ngicathi ungena ku-support uyi-report lolo kuzaba lolo phutha asuke lokho kudelela asuke kwenzile kusengalona iphutha usuke enze ngebomu uma ukuthi ukuhlukumezile samwe samawu kudlulile kuloko hayi nabo babunqimali kusuke kusowo babunqimali lowo muntu reporta kwi-app kodwa ngathi awungizwana kuyenzela like mase ekhanselini angikwazi ukumbona or mhlawumbe useyithathile ngefoni yami wangisa endaweni lapho hayi bafile ukuzana i-history app ayidilitheki nangephutha yabo nje kade kunenkinga le yalo bhodi lo angazi ngithi bhodi noma ngithi sisi kodwa lo kade kuduma ukuthi ukidnapwe yithina kwese kudingeka i-history wathi angazi abafana labo bebemthathile bayidilithile i-history ngayise ngingena kweyami i-app mina nginama-request engaqala ukwenza ngo-2019 ngifika kaBolt la kuyimina oswedinga khona i-transport hhayi ngizame ngayo yonke indlela ayidilitheki le nto ihlezi khona wena okwakho nje uma ukuthi usekuhluthe ifoni nani nani hambe e-police station uzoyithola enye ifoni udownload ilokhuzana i-app again ufaka ama-details akhe i-email uma wafaka i-email kubuya yonke into kusuka uqala ukurequest kuyaqonda la mhlawumbe angazi noma mhlawumbe ngiyageja yini enye indlela mhlawumbe ngoba sengino-4 years ngifunda eJude yabo indlela bokuthi mhlawumbe ebusuku uma ngithi mama uze phela yabo ithi request mama uzoyifaka imali yabo so enye indlela mhlawumbe bese isigade ngayo ukuthi mama enze sure nje abantu usushilo ukuthi imoto iyafana no drive uyafana yonke into bese ngisherela i-ride yakhe ihlale ngakumina ngikwazi nami ukuyi-track ukuthi okay usengekho umama manje nami ngimbize ku-WhatsApp mama ukephi manje yabo yona indlela besijwayele ukuthi mhlawumbe sigade kanje lokho siyazi abantu besifazane singabantu besilisa sijwayele ukuthathe advantage ukuthi hayi vele lo ngeke ngenze lutho ngikhiphe isicapha ngenze yonke into angazi mhlawumbe kusuke kuyindlela mhlawumbe naleyo ebuye ihamba ibe nama-limitations or kanjani kuyasiza ukushare i-ride ekutholeni i-information ka-drive uma sekuthi angithi vele ngisweni nawo WhatsApp engase ungasenda ne-live location i-live location iyasiza ukuthi ubotha hayi usehamba endaweni yokuthi awusemile manje ufona ndoda kumelweni hayi uma ukuthi bekhona inkinga kuvunyelwane aphinde aqhubeke le ndlela imbuzo nangu masisi